Chithada sada kamata tingong gajivana kapa ate mate, ka makapa tingong na zakashi ate mate, Matthew kabig sang shini duja shini. Remake up the archery kamtaya pauping. Tuknarai sa mete mayor kanili jiho miera, kangatu sada under trier cookie prisoners strada akali jiho miera. Hunbun humpung watchot we na kati mi mati kashungaira, okrul internet ban kasa atam kasay sa ngaira. Like Yangathor, after the Tangkhul Express with Wungramphi Ngalung in a palmy dalei, being may sign up Nangarumsa. Cookie militants na took nergsa may tay mayor now kani jili jiho miera. Talk jump toy pa eina oinam toy toili aya jiho miera. Aniling gutor bung panga shikale gangbok be superintendent of police wipangni miga haina. Chief Minister Biren Singh na pauhi confirmed sada tarik makarashinitang tukui kahai mayor kani jili save sada kyung hairaji. Kan kukwili kazang state kala central shokali ningshiya pongshoka. IT news atishoda anili jiho kamiji cookie under trial prisoners trada akali sachiwa jail we na jiho mi highway tichang linaji. Atumli Sabarmia police station li zingthan lambung kani shikali mikayaji. Police na kahang prisoners ping jili kachang akari da bel miera kasana ka escort kangaran makhalei wuivang custody li pam kasana. Patobli zang kasab ping li jiho kamiji mayor kani jili tuknar kasab ping wi kapo akana da hanga. Tarik kani dang okrul down road kamarat ochot juwe na mawon sa kahai mi mati kaira. Achahon dang okrul hunpun ne na humpung ngakap kungorokli satsu da infali tanga hahaira kasa miyaka makan kwirer tuwa. Pamriyo YR hoda humpung now jenims li tanga halaga ayangator mawon sahawa. Tari kani tangwe kangakap jili hunpun now kani silas zinkai kala rere hongre woshi kala lungher now MR worin mi TH atum jitang tisang gahaina. Mawan sa gahai bamriyo YR rere hongre woshi kala silas zinkai atum prevu now ngara notada zat gahaina. Ngalei ngakta mirin jikat mi kahai saila zaina rere li okrul hunpun na kayakha jitayera. Aniwi funeral service aya rushing hall awungtang di kwikaya. Pungjifu angaran angaye jili ramnau bing gala yari katana bing zangda mitra kana wangaruma. Aya bauhi kakwi atam may natangda okruli kon gazar mushok luimana. Ka achahon tang rot kamarat atam jili yari na okrul police station we na kutlaing upon gutui shokawa. Police station we mili ngahan kwi kahai atishura yari na naume maka shika magazine zang dang upon tui hawa. Maram hi police na yangsang maman de kup kami pao dalei. Tarik kani okrul ochot jili CM Biren na lamaring kapa pong shok da kanang sifuda kale shumkur bing ni condolence miera. Kalamawan sa kahai la sa kahai bingli financial kangajon mira kachila chishatayr. Kon gazar mushok mikhavai public order wuivang da okrul district li internet kakam atam kasay sa ngayon. Aya chizikami kashok atishuda internet ban kasaji aya tarik katum ngushun bung akha minute maku we na tuida zimiksho kanitang kamwa fura. Hunpun ne na humbung kangakapli lungher now tisang highway wang lungher kuna makamaya pongshokaya. Lungher village authority, lungher shinaulong, lungher katamnaulong, kalaram now bing na kandem kasa janbao shokta, kayo na li tukwe kawai ngakawai. Mawan sa kahai zingum tumada taruk TH Warren mi he 6 Battalion Manipur Rifles li riflemen sada zang kasana. Achahon tang violent bazar li okrul hunpun ne na humpung kangakap atam jili Warren mi na MR sada official studies at kasana ji.
Ali kaptat kahaiji state authority na investigate sa mikhavai kalakhayo na litakta puksa kavai lungher khuna boy. Village authority jina mawan sa kahai worin mi wishung korli condolence Camila Pongshok. Manipur Bodybuilders Association na achukum with Mr. Manipur ngahan rungmiki chi chishatayr. Hang trukta kakanya Mr. Manipur ngahan ji achukum December kayon tarik trada mati na trada pangatang rungmira. Ngahan ji categories shini azingli group makata kani leira. Senior 55 kg, 60 kg, 65 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg, 85 kg, 90 kg, 90 plus kg the group chiko. Junior 55 kg, 60 kg, 65 kg, 70 kg, 75 kg, 75 plus kg the group third. Master with 40 to 50 years, 50 to 60 years, 60 years the group katum ngahan leira. Physically challenge open, women bodybuilding open, men's sport physique open, kala women's sport physique open ngahanda leira. All Naga Traders Association Manipur and the National Highway Number 2 Senabati Imphal Shongful Indefinite Economic Blockade Haikawai Kangaran Sadale. Leg sa Kalo od pungung pungwa kasabing li kashinama per kangai kapomer na hawa kalo dupa wuivang reka krek layawa gachi hangda state shorkan action mukhimya ka blockade chi achu widar kishetang ina hawa gro jer atum ni gachot sambang da khalei ji maleilak ina kangbok pe Imphal shongfuli na da hanga dupa mang shairan tandina khida khalei otsak ji marmei karaira Kalaji state shorkana yaruwi kasak mayang sang kami wuivang na the association jena pongshok. Paisa wuivang truck katawna bing ni kamachit kala atumi safety li yang sang mira gachi wi amingay na paisa kui dalei gachi endam press jam bao shoka. Sazi the khalei bing na complaint raka sahay lala illegal activist chi matang tuwa kala chi trading community li satsi awa da hanga. Committee of Tribal Unity Kotu na checkpoint pamlia unauthorized fees demand rashungda association jinahanga kalaji wot phung phungwa ka satrak kala ot wa hai ta mi hai laga han khu khamasai kari binglila target sa waje lupa ko po saikorali donation we amingin na khriya da press jambao jili hangsanga Maram hitakta yangsang mikhavai state shorkana ngakawai ayin gakai masaran sada khalei kami da trickles girla lei sa community being with safety and security mikhavai and na boy. Nagaland na Hornbill Festival we kangaran hawokaira. Achukum va nitre wuivang Wellesley officials partner sada hosangaira. Wells Shorkar British Council kala Wells Art International representative eina Nagaland Chief Minister nephew Riona achukum Hornbill Festival wuivang otsak rumra gachi Hortang British Council Office Cardiff li mayakhang rock shoy saira Nagaland we Hornbill Festival li hi kayon December tarik thra ina tuida thra da khay na tangda mayon Achukum we hiva nitre juwe 25th anniversary ng sada hagmahalak ay namayon kawai ngaran dalei. Department of Tourism Nagaland Nathum Hornbill Festival G Heritage Village Kisamali Makok Mia. Achukum we hiva hagmahalak ay nasara gachi Nagaland Tourism Commissioners kala Secretary Dr. G Hukaka Semana Hanga. Angaran Amei wuivang kare coordinations meeting tribal hohos kala organization being zang the tourism directorate office li achon tang pamaira.
Manipur district ngatatay dali achukung wi wildlife week mayon po kayo. Angaran angayeji conservations of wildlife through coexistence gaji tuikui azingni mayon dalei. Aya wildlife week mayon zimiksho kakanyatang Imphal gala district headquarter ngatatay dali wildlife kavang kakui rallies and ngaroka. Imphal we rally li katomtheilak should maybe wildlife activists, voluntary agencies, officers, wildlife wing and central forest divisions we mi bing zangda mi shamati shikana shur khuya. Rally ji sorry pi vashum IFS, AB, CCF and planning the flag of Samida Western Gate historical Kangla Fort Wayne zat poklaka Kangjebung li Vatanga. State with Shanglak high biodiversity kavanga kwili shiru kavai sorry pinak sat sanga. Senabadi shown a district to forest divisions na tanda release ataira. Religi Senabadi with TFO sangam esna flag of Samida Senabadi traffic point wena hopokta DRTA and Transgate Rashungda zatvaya. Ngator gazing rolala district to katam now shatru kada religi livazanga. Ngalung Forest Division nala district headquarter li rally makok mida TFO KH Hitler sing na flag of Samia. Atum na Jadunang Memorial Parkway na zapokta Apollo Crown Vashunga. Ngalung we rally jili mi shakani shikavazanga. Bishnupur lila TFO Waikom Romabai na Tand Division Office way na Lokoi Pat Vashung da katam now shaka lang na Wildlife Week we release attire. Tobal Forest Division ni TFO Dr. Chesili Leshangtem Natand Hapta Akho will loudspeaker campaign hapo kayo. Manipur Zoological Garden li Swachhata Hi Seva Cleanliness campaign kwika hayo. Campaign zoo Chewy officials, Unique Wildlife Protection Committee, Joint Coordinating Committee on Wildlife and Biodiversity, Tree Blunders Organization, Heirokala Wildlife Conservation Committee, Sing Jamena Makok Kamena. Swachhata Hi Seva Cleanliness Campaign Kebu Lamjau National Park, Yangaubok Pi Lokcha Wildlife Sanctuary, Kala Siroi National Park Lila Park Chewy Staff Kala Romi Yaron Ngalabina Makok Mi Haira Dahanga. 70 Wildlife Week Celebrations 2024 hi Wildlife Kavang Kukui Kankana Maram Yarili Taitang mikhavai Kasa Kala Mikumo Eina Wildlife Oktui Kongurum Targa Kasa Maram Awareness Mikhavai Kasana Atum Nasadakle Angaran Amei Maram hi Manipur PCCF Wildlife and Chief Wildlife Warden we Office Pina Pau Mishoka The Tuida Achui Kamdaya Paubing Tuknarai sa mete mayor kanili jiho miera kangate sada under trial cookie prisoner strada akali jiho miera Hunbun humpung ochot we na kati mi mati kashungaira okrul internet ban kasa atam kasaisa ngaira Achui bau hiling jangaira paungna da clean thum saikorali ring pa kala kamahayizim kshong sa serano